লাউখুরি বানপানী সমস্যা সমাধান করো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় লাউখুরি বানপানী সমস্যা সমাধান করো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় লাউখুরি গराख'नि সমস্যা সমাধাन করো लाउख्रिगुरि गामिनि दै लोमजानाय रायजो राजाफ्रा सोरखारनि हेंथायै होस्रिखावदों। थांनाय 2022 मायथाइनि 12 जुलाइखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निज्ला दैमाजों सिलिंखार जानाय लाउख्रिगुरि गामियाव सुलाद लानो दावबायफैदोंमोन। लोगोसे बे गामिखौ रैखा खालामनो थाखाय सोरखारनि बिथिंनिफ्राय थाबैनो राहा लानाय जागोन होनना बुंलांनाय खोथाखौ लानानै दिनै बे गामिनि रायजो राजाफ्रा आसाम सोरखारनि हेंथायै होस्रिखावो। লাগিব যে ভূটানৰ পৰা যিখিনি পানী নামি আহে তাক আমি কেনেকৈ চেনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ যাতে ইয়াত ভৱিষ্যতে গৰাখহনীয়া হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত প্ৰজেক্ট বনাবৰ কাৰণে মই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰজেক্ট আহি পালে আমি এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। বানপানী সমস্যা সমাধান করো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় লাউখুরি বানপানী সমস্যা সমাধান করো जों खस्थ'आथ' ओरैबायदि खस्थ' भुगिनांगासिनो दैया लोमना आरो न'थ' फबजोबो जों अमा दाउ मोसौ मोसा जों जोबोद खस्थ' खालामनाङो आरो फारसेथिं फिसाफोर फरायनाय बिफोरखौबो जों बिराद खस्थ' माबानाङो आरो सीएम सारा जोंनो ओरैबायदि खोथा होलांदोंमोन बे गामिखौ जों नायगोन प्रटेक्सन होनानै बिसोरनि थाखाय थानो सुबिदा जों होगोन होननानै जोंनो खोथा होलांदोंमोन। दिनैसिम सीएम सारा जोंखौ जेबो खबर लाफैयाखै। थांनाय बोसोर बा जुलाइ 12आवनो खोथा होलांदोंमोन सीएम सारा दिनैसिम जोंखौ जेबो माबा खालामफैयाखै। दै बानाया दिनै खाथिनिफ्राय खाथि बारा न'आवनो खुरफैगासिनो न'खौनो मोनफैगासिनो। दा जों सीएम सारनि सायाव खावलायहरो जाहाथे जोंखौ थानायनि थाखाय मोनसे बेबस्था बा राहा खालामफैनो थाखाय जों खावलायहरो आरो। थांनाय बोसोराव जेब्ला सीएमआ फैदोंमोन अब्ला नोंथांमोननि माखासे महिलाफोरजों बा आइजोफोरजोंहाय जिरायनानै रायलायनाय जादोंमोन कि सोंनाय जादोंमोन नोंथांमोना बेनि अनगायै गुबुनाव बहाबाफोर थाहैगोन नामा होननानै दा मा बुंगोन? जोंथ' थाहैनो बे सीएम सारा सोंदोंमोन थाहैनो होनना ओमफ्राय जों थाहैनो हाया जोंनो बाहाय प्रटेक्ट होनानै मोजां रोखोम प्रटेक्ट होनानै जोंनो बाहायनो थानो सुबिदा होना ओमफ्राय बे सीएम सारा बुंलांदों औ जों मोजां रोखोम प्रटेक्ट होनानै नोंसोरनो थानो थाखाय गासिबो जों सुबिदाखौ खालामना होगोन होननानै जों महिलाफोरजों रायलायनायाव खोथा होलांदों। खिन्थु दा नुनो मोनबाय बिराद गाज्रि अबस्था थाथावै जाबाय गामिया खुरखाबजोब्बाय नोंथांमोना गोदान बहाबाबो थानायनि लुबैयो नामा जेनेबा खावलायहरनो सानो नामा सुबिदा खालामना होनायनि थाखाय? मोजां जायगा सुबिदा मोनोबाथ' जों थाहैनो सानो नाथाय बेबायदि दै सेर बा अबावबा एसे उसुबिदा जायगायाव दोनहैयोबा जों बोरै थाहैनो बे खस्थ'आनो खस्थ' दा जों बेखौनो सानो आरो। दा बे दस्रा जायगायाव दोनहैनायनि सायाव मा खावलायहरगोन सरकारखौ? दस्रा जायगायाव दोनहरनायनि सायाव मोजां जायगायाव दोनहैयोबाथ' जों थाहैनायानो जागोन। दा सारा माबायदि जायगाखौसो दिरुनो जोंबोथ' नायनांगोन ना सार दिरुननाय जायगाखौ जों थानो हाथाव बायदि जायगाखौ मोनोबा जों थाहैगोनबो थाहैथाव जायगाखौ सारा दिरुनोबा। दाथ' न' बांफ्रानो लोमजोबनानै दङ जानाय थानाय माबायदि सोलिनानै दं नोंसोरलाय? जानाय थानायाथ' ओरैबायदि उसुबिदा हाब्रुनि सायावनो संनानै खुनुरुखुम जों संनानै जानानै सोलिनानै दं। अमा दाउफोरखौबो बिराद खस्थ'यै हाब्रु सायावनो सोलिनानै दङ आरो दिनै गथ'फोर फरायनायावबो फरिखा जागासिनो दङ। आंथ' दहाय गथ'खौ लांनाया एखे हागु दागु हाब्रु नारजाया गथ'आ गोलैनानै हान्थु दुलुगुलायदों हान्थु दुना आखाइबो मालायदों। रिलिफ थानाय मानायनि जेबो बेबस्था जायाखै नामा दाबो? रिलिफ थानायनि बेबस्थाखौथ' गैथ'वा माथो। सोरखारनि बिथिंनिफ्राय माबाफोर नायफावफैनाय मानाय बेफोर खालामना खालामाखै? सरकार बिथिंनिफ्राय मैया आइस फैदोंमोन नामा आइस फैदोंमोन ओमफ्राय ओरै मेम्बारफोरजों मा रायलायलांखो जों इसेबां खबर लाथ'नाय जायाखै आरो। পাঁচ বছর বরাবর হয়েছে একেবারে রানিং আৰু আমাৰ বহুত কষ্ট লাগি আছে আৰু বানপানী ঘৰৰ সোমাই পেলাই মানে বাহাত বানাই পেলাই খাব নোৱাৰে খেতি বাতি কৰিব নাযায় আৰু স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত দিগদাৰ হৈ আছে। এখনতো পৰীক্ষা চলি আছে আমাৰ গাঁৱৰ
ল'ৰা ছোৱালী লেখা পঢ়াৰ সমস্যা বহুত বেয়া হৈছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকৰ মানে সংসাৰ চলোৱাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু আসাম চৰকাৰত আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে মানে অতি সোনকালে সহায় আৰু সহযোগ দিয়ে সুবিধা কিবা একটা নহয় একটা সংসাৰ চলাবৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ কাৰণে কিবা অনুদান কিবা কৰে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছিল কি নষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ আমাৰ গাঁৱত মাটি ৰোৱা মাটি চব আমাৰ গড়কণীয়ে মাটি খাই গ'ল আৰু যেতিয়া বানপানী হয় মুৰ্গী গাহৰি ছাগলী এইটো পানী ফুৰিত গৈ নষ্ট হয় আৰু যিমানখিনি আমাৰ খেতি কৰিছে সেইটো মাটি উঠাই পেলাই চব খেতিবিলাকে নষ্ট হয় সেইকাৰণে কি ক'ব কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে চাউটিং কৰিছে চাউটিং মানে মই দেউশ্ৰী VCDC চেয়াৰমেন এইটো লাউখুৰী গাঁও মোৰ দেউশ্ৰী VCDC আণ্ডাৰত পৰে প্ৰত্যেক বছৰ বানপানী মই চেয়াৰমেন হোৱাৰ পৰা 3 বছৰ হ'ল ইয়াতে বানপানীৰ ৰিলিফ ৰাইজৰ ধন সম্পত্তি সব নষ্ট হৈ গ'ল ভোৰ নিজলা নদীৰ প্ৰত্যেক বছৰ বানপানীৰ সমস্যাত সমাধান গাঁওবাসী ৰিলিফ থাকিব লগা হয় মাটি বাৰী খেতি পথাৰ ভোৰ নিজলা নদীৰ বাহু যাহা যায় এতিয়া অনুমান 50 মিটাৰ বাকী আছে তাৰ পিছত শান্তিপুৰ নাকেদাৰা কুসুমদিশা আৰু নিজলাগুৰি শান্তি কিবা বালাঝাৰ সকলো এই বানপানীৰ কবলত পৰম্পৰা অৱস্থাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী অহা সত্ত্বেও যোৱা 2022ত 12 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কৈছিল তেখেতে কিন্তু আজিলৈকে এটা শিল বালি পাথৰ পৰা নিদেখিলোঁ তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰোঁ মই চেয়াৰমেন হয় যে লাউখুৰীগুৰিৰ এই বানপানী সমস্যাটো একদম খৰতকীয়াকৈ অতি সোনকালে সমস্যা সমাধান কৰি দিব লাগে বুলি মই ইয়াৰে অনুৰোধ জনালোঁ আপুনি কি ক'ব কি ধৰণৰ কষ্টত ভুগি আছে